Nā, e mōhio rānei koe, e mōhio rānei koutou i tēnei rā, ko tahirau whitu tekau mā waru tau ki muri, ka waitohua te tiriti o Waitangi roto o Tāmaki Makaurau. Ko āpihai te kauau, te rangatira motuhenga i waitohu i te tiriti mō ngā karangatanga hapū o Ngāti Whātua o Rākei. Ko ia tērā ko te kukunetanga mai o te mahuri tanga mai o Tāmaki Makaurau, hei whaitua nui o te motu. Anei rā te pūrongo a Terina Kōwhai. He rā hei whakanui i ngā mahi ao rātou tūpuna. Mea he maumahara i te wā, e toha toha a āpihai te kauau, e tahi o tā tātou whenua, ki tā tātou whanaunga mā Ingarangi, e kuhu mai wangani a tātou, hei hiko i tahi ai tātou i roto i te ao huri huri. He rā whakamaumahara mā Ngāti Whātua o Rākei, ki te whakamihi hoki i te tīmatanga o te hononga i wainga i a rātou me te karauna i ngā tau ko tahirau whitu tekau mā waru kua hori. For us, relationships, meaningful relationships are what count. And in order for us to remain strong, we need to reflect back to the leadership of the past. Ko āpihai te kāwau, te rangatira i arahi te iwi i tērā wā, te wā i mau tonu rātou o rātou ake whenua, e waru tekau mano ngā eka i mua i te hainatanga o te tiriti. With the advent of the building of the city, we were down to a quarter of an acre. And, you know, when people are oppressed, they rise. Ai rā, kua puta i te korokoro o te parata ki te ao mārama. Some media couch us as the third biggest iwi in the nation, but that's only because we have a balance sheet that's, you know, it's cracked the $1 billion mark. But for us, our wealth is about our people. That is our bottom line. Ki tā hawk, me whaia te itikahurangi. Our job is to manaki. We are the tangata whenua. Our job is to make sure that everyone that comes to our shore knows who we are, so we can suss who they are, and if they bring with them good things for the rest of the communities of Auckland. Kaore e kore, ka ki te tonu tātou i o rātou hua i te ao hurihuri. Terina Kōwhai, Te Karere.